Yayisitshela yonke into ezokwenzeka eyenzekayo. Isitshele noma laba abafundisi benza umhlangano ithi kade benza umhlangano usibanibani usukume wathi usibanibani usukume wathi usibanibani usukume wathi ngishaya uvalo lapho ngivevezela bese ithi inglosi hayi ngeke bekwenze lutho bazongibeka phi mina bazongibeka phi mina sahlala nalenglosi kusukela ngaleso sikhathi kusukela inglosi ifikile kwakuba nemhlangano eminingi eyenziwa against me kodwa bengakwazi ukufinyelela kimi ngoba babe bekhulume beze besho ukuthi ngizobizwa nini bese inglosi ifika ngitshela ukuthi bathe uzobizwa nini kanjani besithi hamba uye esontweni kodwa uma ngabe kuphuma ilati uphume kanye nalo uhamba ubuye ngaphila leyo mpilo nje ebuhleni yokuthi njalo ngibalekela laba bantu ngelinye ilanga bagcina benze umhlangano bakhuluma konke ngami baze bathatha isinqumo kodwa kwafanele ukuthi phela leso sinqumo besedlulise kimi bangasedlulisa kanti ngalesi sikhathi bethatha isinqumo sengitsheliwe ezulwini sifikile inglosi yantshela ukuthi ubaba ilanga uthena phuma uthi phuma ebuhleni uma ungaphumi beze laba abantu bekuthole ngeke mina ngisahamba nawe ngaphuma ebuhleni ngizingelwa njengenyamazana ngazingelwa ngabantu ibandla lalingithanda ngendlela esimangaliso ngenyanyelwa khona lokho ukuthandwa libandla kodwa laba abafundisi abakhulu babe ngizonda ngendlela ongakazi uzoyibona ngingazi ukuthi ngizondelwa kodwa ngikhuluma indaba enkulu yokuthi ukuthandwa uNkulunkulu kuyinto esimangaliso amen uNkulunkulu uzibonakalisile kithi okokuqala ukuthi ukhona amen okwesibili wayibonakalisa ukuthi unamandla ngaphezulu kwezinto zonke amen ngoba ukuzibonakalisa ukuthi ukhona ukuthi ethume inglosi ingafiki ngesibonakaliso ifike ihlale physically nathi njoba lokhu yafika ngo2006 manje ku2021 sihleli nayo kodwa ngelinye ilanga inglosi yenza isimangaliso yafika yathi ngithunywa ubaba ilanga uthi bonke laba bantu abakuhluphayo babhale phansi ngababhala phansi sina nangumkhokheli babe u11 oka12 kwakuntombela ngase ngasimdelete intombela sathi ayisilima lesi kanti sidelete usathana uzoba usathana ngempela kwaphela 2 weeks inglosi ihambe nawo amagama yathi buya yabuyisa ihleka yadayi ubaba ilanga uyisayinile incwadi wathi angibakhiphe bonke amen sayibuza nomkhokheli ukuthi uzobakhipha kanjani kodwa baphuma bonke sebekhishwa ibandla lasebuhleni bengaboni ukuthi bakhishwa ingilosi ngiyakhumbula yathi kumvangeli uzwane uzophuma ebuhleni njengekati lomthakathi yale ngizomkhipha njengekati ngempela mhla uzwane
ekhishwa amanazaretha ebuhleni waphuma njengekati lomthakathi. Wangihlupha lo muntu. Uma kukhona umuntu owakwangihlupha umvangelo uzwane. Uma kukhona umuntu owakwangihlupha uZondi. uZondi wayehlale engifuna ngesibanga. Ngingazi ukuthi ngenzeni. Kukhona futhi omunye umvangeli sengikhohlwe isibongo sakhe. Ugebuza. Namhla bonke laba bantu abalutho. Angazi ukuthi ugebuza uphi. Angazi ukuthi uZondi uphi. Uzwane sekwaba umphuphe nje. Wayemkhulu umphuphe namhlanje. Khona omunye umfundisi ngeke ngimusho. Owahlanganisa abanye abantu wathi asimkhiphe umfundisi umvangelo umpanza. Akusho ukuthi uma kuhamba umvangelo umpanza kuleli bandla lizophela leli bandla. Ngakuthola lokho, ngamqonda, ngabiza umfundisi omunye. Ngathi lo mfundisi ukhulume kanjena kimi ngathi awuyichaze lento obuyichaza ukuthi uze wathi kufanele ukuthi ngiphume kuleli bandla ngoba ngenzeni. Waphika wahlala phansi. Ngambhala naye phansi ngathi kuyingozi akahambe naye. Waphuma ebuhleni waphumiswa wangcwatshwa sengcwatshwa amabhinca. Abaningi bafa, abanye balokhoza bazula entabeni. Ngikhuluma ngokuthi sinoNkulunkulu osithandayo. Amen. Uma uthandwa uNkulunkulu ayikho into umuntu ongayenza. Kuyo yonke lempilo abangiphilisa yona engaze ngacabanga ukuyibulala. Namhlanje nangihleli nengilosi. Amen. Ukhulume kakhulu umfundisi uqhakaze ekseni ukuthi uma ukuleli ibandla ungakucabanga ukuphuma ngoba ayikho enye indawo enoNkulunkulu njengamanje. Lengilosi eyafika phakathi kwethu isifundise izinto eziningi esasingeke size sizazi ukuba lengilosi ayifika. Futhi angiboni ukuthi ukuba lengilosi ayifikanga ngabe lisekhona ibandla lamaNazaretha. Ngabe kukhona abantu nje kodwa hayi inkolo kuNazaretha ngaba yikho. Ingilosi ifike yasifundisa ukuthi konke ukukholwa kwethu kuverse 3 womthandazo weSabatha. Lapho uShembe ethi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobalayo noJehova ngencebo yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo imkhosi. Yathi yonke impilo yenu imilapho. Yangagcina lapho yathi yonke impilo yenu isekuthenini nazi ukuthi uma usuyinazaretha namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova uze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ileyo principle esibusayo eyokuqala ukuthi asimesabe uJehova sigcine imithetho yakhe ukuze ukudumisa kwethu kwamkeleke kuThixo imkhosi njengoba ukudumisa kwethu njena kwamkelekile kuThixo imkhosi ukudumisa kwala ekhaya kwamkelekile ezulwini. Amen. Uthi uShembe ngokuba mani ngamdumisi ngomthetho wakhe akawe kamkela imithandazo wenu akasoze anehlisela izibusiso. Enye principle yalapha uthi uShembe
ngosuku lwenhlupheko umbize uJehova uyakukulalela uyakuza akusindise uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezilakhe. Sikufundisa ingilosi lokho. Sahlala siufunda nje umthandazo kodwa singaze ngaqonda ukuthi uchaza ukuthini. Kodwa ingilosi yafika yabuza yathi yini eniyeswele? Yini enihluphile? Uma ngabe nina nigcina imithetho kaNkuluNkulu, ubaba umprofeti wanethembisa ukuthi uJehova uyoyilalela imithandazo yenu uma ngabe nigcina umthetho yakhe. Yini manje niyeswele? Ngamanye amazwi kuleli bandla into yokuqala ukugcina imithetho kaNkuluNkulu uJehova baba baningi uNkulunkulu. Okwesibili ukuthandaza. Ukuthandaza kugcina umthetho kaNkuluNkulu. Ukuthandaza kugudumisa uNkulunkulu. Ungayigcina yonke imithetho kaNkuluNkulu kodwa uma ungathandazi awuyigcinile imithetho kaNkuluNkulu ngoba ukwazi ukudumisa uNkulunkulu ekuthandazeni. Ungayigcina yonke imithetho kaNkuluNkulu kodwa uma ungazi esontweni awuphelele ekudumiseni kwakho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udunyiswa enkonzweni, udunyiswa ngokuhlabelela, udunyiswa ngokusina. Okwesithathu ukunikela. 3 ukugcina imithetho kaNkuluNkulu, ukuthandaza, ukunikela. Ningakuthathi kancane ukunikela abantwana basekhaya. Ayikho into enamandla njengokunikela. Ubaba wayeshumayela ngakho khona inkonzo kaBaba ilanga lapho wayeshumayela ngendaba ukunikela. Ethi ukunikela kwaqala oAbel kungaba kababikho ngisho umthetho kaNkuluNkulu. Uthi kuNkulunkulu kukhulunywa ngeminikelo. Njengoba sinomkhokheli njena noma ngabe nifika nishaya ingcingo nibika noma yini asikwazi kuba siyonibika singawuphethe umnikelo. Asikwazi. Angikwazi ngivele ngiguqe ngithi kubaba ngicela nangu umuntu uthi uyagula kanjani kufanele nginikele kuqala. Kuya ukuthi mhlawumbe kuphela inyanga sesinikeleke mhlawumbe even ngo 5,000 rand, even ngo 6,000 rand. Sinikelela nje nina. Ngoba all the time uma siya eLatini kufanele sifike sinikele. Ngoba ukunikela ngenye indlela yokukhonza uNkulunkulu, ngenye indlela yokuthi uNkulunkulu ekulalele. So uNkulunkulu uma ngabe ugcina umthetho wakhe, uNkulunkulu uma ngabe uthandaza, uNkulunkulu uma ngabe unikela, you are 100% for God, Jehovah. Amen. Akukho kunye okudingayo. Ngenkathi senza lezi zinto sigcina umthetho kaNkulunkulu, sinikela, sithandaza. uNkulunkulu senzele izinto ezehlule bonke abaprofeti, ezehlule bonke uNkulunkuluwana abakhona. Zenzeke la ekhaya. Ikhona ngithena uNkulunkulu uyibonakalisile kithi. uNkulunkulu wasibonisa ukuthi mkhulu kunazo zonke izinto. Nibonile ukuthi kwenzeke kanjani ngenkathi kufika iCovid-19. Akhona yedwa umprofeti oke wathi uyakwazi ukwelapha iCovid-19. Akhona yedwa uNkulunkuluwana oke wathi uyakwazi ukwelapha iCovid-19.
kodwa uJehova kuphela. Ngoba uJehova uyini umsindisi wethu. Kodwa uJehova ukhonzwa ngani ngokugcina imithetho yakhe. Ileli ibandla elime ngendaba kaJehova, ileli ibandla esizwa ngendaba ukuthi umuntu ufa kanjani ebulewe iCovid-19. Yafika ingilosi yathi celoni kuJehova, nicele ukuphila kwenu, nicele nokuphila kwezihlobo zenu eziseduze kwenu. Kuze kube namhlanje akakho umuntu okuleli ibandla owakwabulawa iCovid-19. Akakho umuntu okuleli ibandla onehlobo eseduze kuye ongathi sibulawa iCovid-19. Ngaphandle ngenkathi saqala babengakazi abanye, kodwa manje umuntu eke weza kithi wazobika ukuthi nangu noma ingane yami noma ubani neCovid-19, sahamba sayunikela akafi. Sinonkulunkulu thina ophilayo. Ngesonto eledlule kuke kwenzeka into esimangaliso. Besingenisa inhlangano. Kodwa imvula ithi 98% ngeweekend. Futhi lo 98% ungesabatha. Gaxake ukuthi sizoyingenisa kanjani inhlangano uma izulu lina kanje. Kwafika lesithathu. Yafika ingilosi. Hadayi. Celani ukuthi uNkulunkulu anivikele. Ukuthi lingani ukuze ningenise umhlangano wakhe kahle. Sacela sanikela sacela. Yabuye futhi ingilosi yafika ngoLwesihlanu, yafika yazosho the same thing, yathi celani ukuthi lingani. Kodwa ilokhu zayilokhu ishilo ithi 98, 97, 88 yangehla imvula. Ngalokhu ngiyibona imvula izile. Ngathi uthi kodwa kuzokwenzeka. Uthi kuzokwenzeka. Hey bantwana basePhalamende, sinomunye uNkulunkulu. Sinomunye uNkulunkulu thina. NgoLwesihlanu ebusuku angazi ukuthi ngavuka kangake. Ngibheka i-temperature ilokhu ishili weather ukuthi 78, 88 yonke indawo lisho lithi liyana, kodwa mangiphuma phandle la ekhaya alina. Kade okusho ukuthi lizokuna kusasa ngeSabatha. Ngoba phela iyasho imvula ukuthi liyana, futhi ayikho indawo lapho lithi khona isikhala lizobe lingane khona. Liyana nje right through ngeSabatha. Ngabona kusa kungekho mvula. Ngabona kushaya 09 ungekho mvula. Bafika abantu benganethile. Sayenza inkonzo yasekuseni lingekho mvula. Sayenza inkonzo yasemini kungekho mvula. Sahamba sawolokhuza sayovula umhlangano ingekho mvula. Yaphela yana ebusuku. Kodwa ikhona. Ikhona kodwa ngithena ke uNkulunkulu uyise walabo abagcina umthetho wakhe. Amen. Ingilosi yafika okokuqala yasifundisa ukuthi siugcina kanjani umthetho kaNkulunkulu. Sawugcina. Mase siugcinile kwenzeka imangaliso. Kodwa even zingakenzeki imangaliso ingilosi yasitshela ukuthi siyathandwa ezulwini. Amen. Siyathandwa. Singakazi nokuthi siyoba abaholi baleli ibandla. Satshela ukuthi siyathandwa ezulwini. Ngikhumbula ngelinye ilanga sise Ultra City kwawa isikhwama.
purse egcwele imali egcwele amakhadi nayo yonke into sayithola sesila ekhaya lapha emzini womfundisi ukuthi ilokhuza ipurse ilahleke elokhuzeni ultracity sathi lapha sithi salungisa silungisela ukuthi siphuthume ebank siyovala amakhadi kwavele kwangena umcimbi kwaqhamuka intombazana yadani ingakhathazeki ipurse yeni ilapha kuyifence esigxobeni sefence hawu esigxobeni sefence kanjani ilahleke ultracity kodwa manje sisesigxobeni sefence saya khona nomkokeli sayithola ngempela ipurse ibekwe esigxobeni sefence yafika inkosazana dayi nithema iwe yathatha umfana wathena mayihamba naye ngamhupha ngafike ngamephuca ngathi ngikubonile uyithathe le purse kuyona yakho azange saya ebanking inglosi yabuya nepurse angazi ukuthi zingakanani izinto zesilahlekela unkosazana efike esitholele ngoba ngeke siyithole thina into elahlekile kodwa unkosazana efike esitholele nasi into ilapha hambe zoyithola ngelinye ilanga sasi siseThekwini siseflethini isinganayo imali inhlobonhlobo yafika inglosi yathi ngiyabona ukuthi aninayo imali nikhathazekile yini enihluphile ngoba ubaba ilanga uyanithanda uma nicela imali kuye uzonipha sakhipha 20 rand safike sanikela sathi baba sinayo imali sicela ukuba usiphe imali angazi ukuthi uzoyithatha aphi imali yokukhokhela irent yayo 3000 rand uzoyithatha ayikho ngempela ngaphandle ukuthi ngihambe ngofuna umashonisa ayikho ngathi ngiyavuka ekseni ngafica 2900 esikhwameni sami ngasangana ikhanda ukwenzeka kanjani sasangana ikhanda nomkhokheli ngahamba ngayo emsebenzini ngithe ngisemsebenzini wathi umkhokheli yezenzeka izinto ngabuya ngashiya emsebenzini ngabuya uthi umkhokheli ngithe ngihleli lapha kwangena unkosazana wathi unkosazana sitholile imali bekhona samtshela sithole imali wathi bingaphelele wathi ubabonile abantu ababili abafike lapha belethenye imali wathi umkhokheli aya ngiyibona ambabonanga kodwa ngithema ngiphuma ngiza la dining room ngafica inyoni ezimbili ihleli phezulu kwe-coffee table ngithema zingibona zaphambana nami zangena e-bedroom ngithe ngiyayilandela zaphuma ngefastela kodwa ngathi ngithi ngiyaya ngathola ifastela livaliwe ethi nglosi bengazona inyoni lazo bengabantu bebelethelene imali esalile hamba uyibheke wafica kuno 100 rand phezulu kombhede ngathi ngifika kwase kunalo 3000 rand engudingayo enye ngathenga ngali shirt namanje lelo shirt ngilithanda ngendlela esimangaliso kodwa yafika inglosi kusasa yathi njengoba ngithola imali kanjena akuchazi ukuthi senzothola imali ngemlingo akusebenzi kanjalo ezulwini kodwa ubaba ilanga ubenitshela ukuthi uyanithanda futhi enitshela ukuthi uyohlala eseduze kwenu lokho ikusho ngo2007 lingekho leli bandla wayesethi fanele uthole umuzi ngoba sahlala eflethini ngathi mina ngifuna indawo emakhaya wathi cha ngifuni kube emakhaya ngoba emakhaya amakhosi azokuhlupha kaxake ukuthi amakhosi azongihlupha kanjani ngoba mina kade ngidirector wamakhosi amakhosi onke kwaZulu ayangazi futhi ayangithanda
kanti uyazi ukuthi ngihamba ngihola ibandla elizoba isitha sokuqala samaNazaretha enamakhosi amaningi ngamaNazaretha uyazi bathi funa indawo la edrobheni hayi emakhaya bathi ufuna umuzo njani bathi mina ngithanda umuzo wesitezi kodwa nginayo imali wathi angibuzanga ukuthi unemali ngithanda ufuna umuzo njani uma ngase ngixoxele ukuthi lo muzi ngawuthola kanjani ngawuthola ngo700,000 kodwa umuzi oclose to 2 million wathola ngo700,000 njoba sihleli kuwo nganikezwa umuzi omkhulu kanti kuyazi ukuthi ngelinye ilanga kuyosonta abantu lapha ngo2007 singabantu nje ngelinye ilanga ngakhuluma ebuhleni emva kwenkonzo kwasukuma uzwane wangeyisa kanti ukhona uhlaleleni wathi uthela wafa wathi uthini wathi umkhokheli wathi hamba umqondo umbuzo uthini la ikhuluma sodwa wathi umkhokheli nzoya kanjani engaphakathi wathi hamba uye wangena endlini uzwane wathi angizohamba ngimkhiphe hamba ngikuye nambele wathi efika ngaphakathi umkhokheli wayephuma uzwane sinesilokazana somuntu wamqonda umkhokheli niyamazi umkhokheli uthunjani kungasho mina ukuthi watheni kuye waqhaqhazela bathi iqhamuka phela inkosikazi bathi uma-ke nje ukwaphinda wakhuluma kanje kumvangeli imini engothatha umbhobho ngitshela ukuthi uyini angazi noma kusakhuluma yena umkhokheli noma kwakuhlaleleni ngoba kukhona umvangeli owakwashayela ucingo sila uthene ethi uyakhuluma nalo umkhokheli lathatha uhlaleleni wakhuluma naye yena ecabanga ukuthi ukhuluma umvangeli umkhokheli wathi kusukela namhlanje na ngiyaqalekisa awusophinde angisazi ukuthi wathini lo mvangeli lona namhlanje uyihlahla uyihlahla wayela AKK mama zaye ngibiza ngegama ihlahla ngakho kwasebuhleni ngakho kwasethemba ezinhle sekuyinto nje ongeke uyisho ukuthi kwaba umvangeli ngikhuluma ngokuthi thina sihamba noNkulunkulu ogama lakhe uJehova ngike ngabona umuntu ebhale elokuzeni kuFacebook wathi abantu abahlale bekhuluma ngoJehova kusuke kungama-satanist okuqala nokugcina ngathi kwaqala-ke lokho sesingama-satanist manje usathane uqhamuka ngendlela ezisimangaliso kodwa khona into engifuna ukuba ngiyichaze ngelinye ilanga sabuza engilosini ukuthi ngoba usifundisa ngoJehova indaba kaShembe manje na ima kanjani indaba kaShembe ima kanjani ngoba manje na sifundisa abantu ngoJehova yathi ngilosi uShembe isikhulu sasezulwini yathi njengoba wena ungaphansi usebenza nje kuneminister ongaphansi kwayo kodwa umuntu ophethe iSouth Africa umongameli kodwa umongameli unama-minister odelegator all ama-powers akhe buye ngeminyango ithi-ke ingilosi uShembe unikeze uJehova amandla onke ukuthi elungise lenkolo
njengoba uJesu wathi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni, noShembe uphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Yonke into oyicela ngoShembe kuyafana nokuthi uyicela ngoJehova, ngoba uShembe is delegated by God Jehovah. Yonke into thina, yonke into esiyenzayo siyenziswa uShembe, ngoba ufana neminister. Njengoba manga ngiyiminister of justice, ngeke ngiye kumongameli ngokhala noma ngani, ngikhala kuyiminister. Umuntu engiqondene naye minister, ngisho ingilosi, lokho sasikusho ngoba ngisho ingilosi iguqa phambi kwethu bese ikhuluma icela kuShembe. Noma ngabe yini ithi ngizocela lento lena ngisazokuzwa ubaba ukuthi uthini. Sibuza ukuthi kumi kanjani phakathi kwakho noShembe. Sisichazela ingilosi ukuthi hayi mina ngingaphansi kwaShembe, njengoba ngilapha nje ngithunywa uShembe. Kodwa uShembe uthunywa uJehova. Onke amandla uJehova uwadelegate uShembe. Kodwa uma sikhuluma ngoShembe asikhulumi ngesibongo sakwaShembe. Sikhuluma ngoShembe wasezulwini. Ngoba lento abantu kufanele beyiqonde. Kungaba khona abantu abakwaYeshua. Njengoba sinoYeshua nje kungaba khona abantu bakwaYeshua ngisibongo. Bese kuba khona abathatha abachance ukuthi hayi ngoba ngingakwaYeshua nami senguYeshua. Ebese naye uYeshua ethi mayichaza ethi hayi nguYeshua mina. Kanti akasakhuluma indaba yesibongo, sesho ukuthi ufana nalo Yeshua wasezulwini. Ethi ngilosi noShembe umi kanjalo. uShembe ngwasezulwini wayekhona ekudaleni, kodwa kwasekuqhamuka isibongo. Bese kuba khona abantu bakwaShembe asebecabanga ukuthi balingana noShembe lo womoya ubabela wasifundisa ngayo. Kanti akunjalo. Akunjalo. Thina sisindisiwe. Thina singabasezulwini. Sisindisiwe thina okemana zaletha sonke
Asibheke enkosini uNkulunkulu waseqhameni nothando lakho wena Nkosi osigcinile ngale mini yakho namhlanje sicela Nkosi uba usiphe isibusiso uhlale nathi Nkosi usiphe Nkosi inhlanhla Nkosi kulo mhlangano wakho
elakho Nkosi igama manje liphathe. Amen.